Ang bagong yugto ng ating himpilan, ang Sunshine Radio, ay SMNI Radio na. Patuloy kaming magbibigay ng mga balita, impormasyon, serbisyo at inspirasyon para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Ang SMNI Radio ay magsisilbing totoong boses ng bayan at maaasahan sa panahon ng pangangailangan. Handa ang SMNI Radio na maging kasama sa bawat yugto ng buhay ng mga Pilipino. Inyong maaasahan na patuloy na magsusulong ang SMNI Radio ng pagbabago at pag-unlad. Asahan ang mas pinaigting at mas pinagandang mga programa na ihahatid ng SMNI Radio. Hindi rin mawawala ang mga programang magbibigay inspirasyon at pananampalataya natin sa makapangyarihang Ama sa pamamagitan ng kanyang hinirang na anak, Pastor Apollo C. Quiboloy. Tuloy-tuloy sa pagkikinig at panonood dahil sa SMNI Radio, araw-araw kami magsisilbi sa inyo. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala. Nagsibyag gikan sa Queen City of the South. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, kini ang DYAR 765 SMNI Radio Cebu. Kapartner mo sa balita ug serbisyo. Serbisyong kapartner ng bayan. Kapartner ng bayan. Ania ang tulumanong mo paila sa lain-laing ahensya, organisasyon, personalidad o individual nga andamugahin sa ilang serbisyong kapartner ng bayan. Atong sayron ang mataglaka nga nabuhat na ug angay pangbuhaton alang sa ikauswag sa matag komunidad ug sa nasud sa kinatibuk-an. Serbisyong kapartner ng bayan. Aniya na ang atong kapartner nga makauban karon. Good afternoon mga partners. Welcome sa atong programang Serbisyong Kapartner ng Bayan. Lunes na po mga partners, no? Makauban ninyo ang atong programa ug kamo naminaw sa atong sibiyanan DYAR SMNI Radio Cebu. And of course, live po sa atong mga official online platforms, no, ng mga Facebook, YouTube mga partners, no. Guban pa ug syempre mga partners, special lang atong adlaw karon kay natay live guest sa taon-taon nga panahon, no. Usually naga-live on-site man ta. Karon live dito sa studio mga partners. O of course, bago na magkalimutan, kinahigala ka partner Jim Ray Biosa ang atong mga tigpaminawan karon diri sa Sugbo. Mga ka-partners nato, bisang asa pa man nga dapit, no, madunggan ang atong programa. Maayong hapon, maayong buntag, maayong gabi kung asa man karon kamo mga ka-partners. O syempre, di nato dugayon atong welcome mga ka-partners atong live guest karon. Of course, ang nagapahigayon gyapon, ongoing karon ng pagpahigayon sa Mandawi Businessman 2026. And of course mga ka-partners, mga nilabayng mga activities, no, mga events, saksi po ta sa mga very successful, no, na mga series of events mga ka-partners gikan sa Business Summit, no, katong opening pa, uban pang mga activities, no, sa MBM 2026 mga ka-partners. Of course, sa ilahang kining mga activities gi-organisa kini, no, sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry mga ka-partners. And this time, no, syempre ang ato ang gipaabot na pod, no, nga usa sa mga major events sa MBM 2026 mo kini mga ka-partners ang trabaho tabay. Mo ni atong hisgutan karong hapon na mga ka-partners. Welcome na to ang atong mga live guest diri sa studio mga ka-partners, ang ilang chairman, no, sa trabaho tabay MCCI Job Fair 2026. Walay lain mga partners ang ilang chairman, Sir Adrian Lee. Sir Adrian, maayong hapon og welcome pag-usab, no, kay last year napunta diri last year. Kayo Jim, kay you ka ma-pull in amo. Salamat sad sa paghatag na panahon og higayon nga maka-imbitar na pud mi sa mga suking di paminaw nato nga aning atong programa Trabaho Tabay, no? Oo. Kay last year, very successful ang ato ang program, no? We had around more than 2,000 plus walk-in, no? Niadto sa Robinson's Galleria last year. So hopefully this year we will be able to replicate mausab nato ning ato ang success, no? Sa kaning Trabaho Tabay. Salamat Jim, ha, og sa tanang suki tig paminaw mayong
udto may hapon. I hope nakapaniud to ng tanan. Okay, thank you Sir Adrian. No? Of course kasama niya, no? Kauban niya ang ang coacher, no, sa Trabaho Tibay. Welcome na to. First time na ako nakitaan diri sa studio, Sir Jeff Tan. Sir, maayong hapon. Welcome. Ay, mayong hapon, Sir Jim. So, thank you for the invite, no? First time man sa din akong ma-interview live ever. So, this is okay. going to be a very good experience. But of course, ang priority karon is ato ang bagong nga program, which is the Trabaho Tabay Yes. initiative by the Mandawi Chamber of Commerce and Industry. Thank you Sir Jeff, no. Welcome. Sir Adrian, of course, syempre ato naman ning ginahisgutan, no, every time nga mag-guest diri sa atong studio sa DYAR, usually at of course as we all know, no, padayon natin yung ginabalik-balik no, ang atong objectives para sa mga bagong listeners karon nga naminaw karon ato na po isa-isay unsa gyud ang pinakatumong nato niini, no, nga nganong ang MCCI, ang Mandawi Businessman 2026, isa sa mga major event nato kining Trabaho Tabay. Yes, Jim. Ang primary goal gyud is i-bridge nato ang ato ang mga employers, mga tag-iyang kumpanya sa mga gusto mahimong employees, no? We all know ang business dili man mo succeed kung walay mga employees, no? Correct. So although we call it Mandawi Businessman, dili lang ni para sa mga businessman, para pud ni sa mga employees, no? O katong mga tawo nangita og trabaho, no? So we want to be through this event, we want to be the tool, no? Tool or mechanism nga makatabang po ta og improve sa ato ang ekonomiya, no, by providing jobs, no. Tinuod man na amang gyud tay struggle karon sa tong economy, no, di ra man sa Philippines but all over the world, but yet still we need to be able to bridge the gap between the employees and the employers, no. The business needs employees also. And of course, syempre what you've mentioned, no, na natay economic challenges, no, nga na experience nato way back I think a few months ago katong epekto pud sa giyera, no, sa Middle East, pagtaas sa fuel nato, no, dako kay nag effect sa ato ang economy, and of course ato mga negosyante sab, no, and as we all know, although na experience nato na, pero syempre ang mga businesses po nato syempre naapoy mga challenges nga ginatubang, and of course syempre pag manpower ang hisgutan, kinahanglan gid ni, no, sa atong operation, whether we like it or not. That's true, Jim. And Yes. This year for 2026, although segue lang na ako ni Sir Adrian, no, so far sa mga businesses nato karon diri sa Cebu, unsay nakita nato nga mga opportunities nga sa mga businesses, labi na kung in hiring their employees or mga prospect nilang mga employees, unsay pinaka-edge gyud dapat nga, potential edge kanang nakita ninyo nga magamit nato sa atong operations. Basic. Well, you were first ato i-cut no ang ato ang mga kuan. First, although naay crisis, there is always opportunity in crisis, no? Kay naa man gyoy naay mga lisod, challenges, but there will also be opportunities that will arise, no? So karon because some companies continue to operate, no, and of course a lot of companies, not only some, a lot of companies they still continue to operate, and matud pa sa usa sa atong mga ekonomista nga nadunggan sa atong mga summit na katong niaging summit, no, nga we still have a lot of good things, no, sa ato ang even our Secretary of Finance Frederick Go, no, was saying the opportunities are there, no. A lot of good things are still coming, no, in spite of our situation now sa kalibutan, no. We have what you call this, we have a lot of opportunities hiding, no. So it's really diha ka makakita gid og unsay way nga mulambo, no, through finding the opportunities. So kaning ato mga employees or kaning
of course, one of the strength is we have a lot of young people, nga ni graduate niya. Tesla is offering a lot of good programs, so daghan kay tag mga new graduates nga skilled, no. So that actually opens doors, no, for this for the businesses, at the same time for the employees. Sir Jeff? Yeah. Also in the realm of like opportunities arising, no, because well, we've always heard the terms na mga AI, technology, and all of that. Actually, those are the areas na siguro most likely for growth right now, because that's what's in, no, the in thing na siya karon. Pero if we also look at the skilled levels sa atong mga industries, it's not to say nga wala na gamit ang mga tao, no, especially mga atong mga laborers, skilled laborers, and all those mga people nga who are fresh from TechVoc or mga colleges nga, of various courses. Actually, there is no shortage of jobs. It just so happens na at this point in time, because of the economic turmoil, murag mas pilian lang ang uban nga company. But in terms of the actual skills that we require or that most companies require, dili ra biya taas ang among requirement. Actually, para namo mas importante pa ang attitude sa tao kaysa sa actual nga skill. Kaya kanang muadto gani mo sa trabaho to buy nga initiative, do not worry about your resume. Your resume is just an initial introduction. What's more important is how you present yourself to the businesses. Thank you, Sir Jeff, no? And of course, mag-vary ni siya, no, sa mga location. Siyempre, Mandawi City, we have different needs, no, sa mga employees nato. And then other sectors po, lahi po lang needs. So, depende rin yun na siya. Now, let's go to the details of the event na trabaho tabay. Kanus ano siya mahitabo o asam can we say the location asam ni siya? Sa orasa dapat mo na dito ang atong mga apply. Okay, so mark your calendars, no? It's going to be in Robinson's Galleria. Okay. Starting from 10 a.m. all the way to 6 p.m., no? Pero of course, we are expecting a high volume of people. So the earlier the better. Alright, so at least mark your calendar, no, sa mga naminaw karon. Pero kung mga out of town mo, nasa layo-layo, medyo sayo-sayo dapat magbiyahe, no, para kining alas 10 on punto na namo dito sa portahan na gulat para at least maka-first mo. Anyway, what type of sectors of industry ma-expect nato sa job fair karon? Other specific vacancies for BPOs, manufacturing, logistics, or retail? We've mentioned that, no, a while ago na lain-lain yung mga needs ang atong mga lain-lain pong sectors sa negosyo. Yes, Jim. Actually, we have very diverse lineup, no, of participating companies, no. We have around 25 participants nga companies nga nang hiring, no. Unya, we have from banking to real estate, development, engineering, industrial services, no. Among of these 25, I can probably mention 5 companies, no, like Virginia Foods Incorporated is hiring, no. API Motors Corporation. We also have Gothong Southern Shipping Lines, Premier Management and Janitorial Solutions Incorporated, and we have Ngoyong Express, no, and also Well-Made. So we have a lot of companies that are hiring, no. So itan-aw lang to nato atong poster, makita nato tuon sa tong mga companies dito nga nag-hiring, no. And it's so diverse from area sales coordinator down to just kanang service crews, no. There are so many diverse opportunities. So it's either gusto ka mo level up sa imong career, then you think that you want to apply to a higher position, no, because you already have the experience, no, and you can do that, no. So dili ni siya para lang sa mga katong walay trabaho, but for those who wish to advance, no, in their careers. And including the fresh graduates, no? Kung Oh, mga yes. fresh graduates. Senior high graduates even, no? And we have this kaning mga manufacturing, na ay industrial.
kini siya nagkinahanglan ni sila, it means mga skilled workers ang kinahanglan nila. So kinahanglan ba ni siya kailangan necessary bang graduate ka sa mga for example naka NC certificate 2 or from the TESDA kay saan nila pagkabalo nga kini silang nga mga position is nanginahanglan ni siya ani nga mga certification before para syempre karon pa lang daan gina-checklist na nila kung asa gid ang mga company ilang gusto. Okay. So in terms of eligibility, it really depends on the company that's requiring it, no? Pero we also have to consider na there are so many companies that's going to be there, and some companies may require and others may not. So it really depends lang yun. Kay the job fair is open to everyone. Wala gyud pili bisag kinsa pa na basta unsa lang ka kanang within the appropriate age. So whether you are fresh grad or maybe you are 18 looking for possible part-time or full-time work, depende ra gyud na. And of course all the way to people, even the ones who are looking to level up also, because dili ra man siguro tanan tao dira first time job seekers. There are also people who want to make something of themselves. Maybe they want to look for possible opportunities, and with all the many companies there might actually be something na that piques their interest. Mo na siya Sir Jeff, no, ang mga career shifters kanang gusto mo. Okay, isa pud ba ako ana sa una. Di ba gusto mo level up kay syempre somehow you need to improve yourself, no, for greener pasture. Very natural. Oh, Very natural. natural. Yes. Yeah, if Tao I ra may gyud add, na. Jim, sa Sige. gingon Sir Jeff. ni Jeff, even the army is recruiting. Yeah, Yes. oo. In this Good news. job fair, no? So that's a chance, no? To be in government service, no? And then even fresh graduates, because we fresh graduates from senior high, no? Who wants to look for a part-time job, because there are companies, no, like for instance kami sa among company sa Ngoyang Express, we hire students as part-time service crews, no, so that they can augment their allowance or even help in finishing their school. Alright, nindot ka na siya nga balita, Sir Adrian, no? At least for those who listening right now, makakuha na gyud sila ka idea. And we have this hired on the spot, no? Yearly na ginaton ni ginatangan, no? Kay syempre naman yung mga company nga especially gawas sa urgent kaayo ilang in need, no? Manpower, pero nagiuban nga di gyud ka pugong, no? Kay di nila gusto nga basing mo sa uban pa ni makuha ang uban mo decide na gyud on the spot na baon na gyud ako ni kay very much qualified kay ni siya nga aplikante. That's true, Jim. Actually, we have a good number, no, of the 2,000 plus walk-ins last year. We have a very good number of hired on the spot. Nga nakalingaw pag yun ato kay we have a photo opportunity, no, of the kay some of the members of the board nato are all, I guess, they are all company owners, no, or mga CEOs or high executive positions sa ilang company, and they will get the opportunity to take a photo with them, no. So gawas po anang i-announce nga hired on the spot, they will also get the chance to rub elbows with the bosses, no, as you say, no. So yeah, I hope that some applicants are hired on the spot kay moingon ang HR di na ni nakubuyan kay mao na ni naka-check na ni tanan akong ipangita, hired on the spot, Yes, no? So yeah, and then that's actually a very nice feeling also kung ikaw po nag-apply, no. Correct. Yeah, and then you get the hired on the spot. Swerte kayo. Anyway, I've noticed sa inyuhang posters, no, naatay mga government agency, mga government na mag-render of government services. So what are these agencies, Sir Adrian, Sir Jeff? Ang mga mo include, no, sa ato ang trabaho tabay sa appeal sila sa mga exhibits nato or sa booth nato. So as we know nga daghan gyud og mga potential employees nato nga pagsugod pa lang nila sa ilang career, some of them are kuwang-kuwang pag ilang mga government nga mga mga documentation, mga IDs, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, or sometimes even kanang mga clearances from certain agencies, no. So we made sure to invite them so that
on the day itself, kung basin niya na ay kuwang-kuwang, na ay mga, they are just one step away from being hired or more being considered to be hired. And sayang naman nga, the only reason nga wa sila dawata was because kuwang sila SSS, kuwang sila this and that. So we made sure that the government agencies who are responsible for this, they are available so that the employees can go there, they can clear up kung unsa bay mga things that needs clearing up, and then so that we improve the chances of people getting hired right then and there, rather than kung nana sila dito, and especially as you mentioned, Sir Jim, no, nga there are some people coming from very far off places, and then what if niadto sila dito only to be turned away because of a singular requirement. So di ba, sayang kaayo. Can we mention unsa ning mga government agency nga mo join sa ato ang trabaho tabay? So we have in partnership with PESO and DOLE, no? So we have the SSS, the Pag-ibig, the PhilHealth. We also have some medical partners from UC Med, no, for mga medical exam. There are also other nga mga agencies that might also be there. The final list, I think, is already decided, no? Pero we will see on the site itself. Pero most likely complete na sila. At least katong wala pa for example XSS, no, wala pa kakuha gyud ever since na makakuha na sila kay kana siya magamit naman na siya forever, no? SSS number, kung unsa man career ilang adtuan, one number man gyud per person, no? Permanent na siya. So at least makakuha na nila ilang ang details ana. And of course kani ubang mga like PhilHealth, well, in the future kung dili pa man gyud ma-hire, magamit gyapon nila ni, no, kini nga mga requirements. And isa lang napansin nako sa medical partners ninyo, no, it's good thing na ingon ani, no, kay para the moment nga napil sila sa hired on the spot, automatic hatagan naman sila requirements, right, diba? So at least dito pa lang daan, di na sila mo gasog pamasahe pa mo adto pa sa mga lain-laing mga lugar ani mga kuhaanan nila requirements, at least diri pa lang daan ma-avail na nila on site. Yes. Kaya uban na medical certificate is Correct. required, Oo. no? So nana dito'y UC Med to probably assist them, no? Are we expecting more of this additional services? No, government? I think for now these are the Okay. confirmed, no? Confirmed kay hapit na ra ba? Karon na ra bang Sabado, August 29, Hapit no? na gyud. Anyway, Hapit na gyud. sa mga gusto mo apply, unsaon unsay buhaton nabay ta mga pre-register nga buhaton? Jim, the best yun is to pre-register para dali, no? So I invite our listeners katong na mga anak ug katong mismo nga mga listeners nga gusto mga apply, visit our Mandaue Chamber Facebook page, no? Mandaue Chamber Commerce and Industry. Niya naa dayon didto pangita atong post about sa trabaho tabay, no? And then naa dihay kanang QR code, and na at the same time naapod dito'y link, no, nga para maka-register mo. Of course, kung wala mo naka-register, if you want to go there, pwede ra gyud na, no? Take note, this is free, ha? Free ni ang ato ang trabaho tabay. Wa kay bayran bisag piso para lang mo apply, no? Wala kay why fixer sada. Wala mga ana. This is free. So last year, although 10 o'clock mo sugod ang ato ang kuan, mo pa pag-abri sa mall, daghan ng galinya as early as 9, no? So it was actually a very successful event last year, no? I hope ma-replicate nato this year, no? I hope ang daghan ang gusto mga apply, di lang mag-TikTok dancers, no? For sure, now common naman yun ng smartphones, no? You can register as easily, no? Pwede sa ilang mga smartphone. phones. Oo, pwede Para kayo. smooth ang ilang pagsulod. Yes. Makita na daan sa database nga registered na mo, and then ma-assign na mo as dapit nga area. Yes. Anyway, sa mga namantay for our Facebook sa Mandaue Chamber, nakapost na pod ang mga employers nato dito, Sir Adrian. I think na ay when list siya? of sa mga logos, At least but yung- I think we will update the post Para para ang mga mahibaw sila applicants, kinsa ang mga
companies, no, kay they might be interested Yes, to oo. apply. Para karon Yes, pa lang thank you daan. for that, Jim. Oo. That suggestion, ha. Eh para Oo. pagkita Yes. nila, oy kani, makalist down na sila asang mga companies sa Correct. although Shortlist. on-site naaman Yes, gina sa yes. board, Oo. no? Na. Para di na sila magtanaw batis Oo. na sila pre-check or nga mga list sa employers ng ilahang pag-adtuan. Akong ibalik, Mandaue Chamber of Yes. Commerce and Industry na at ang name sa tong Facebook page niya na dito'y logo, no, sa Mandaue Business Month 2026. Alright. Thank you, Jim. Salamat kayo sa inyong mga tubag, Sir Adrian, Sir Jeff. Kani, I think coming from you as employer itself, no, boss sa mga kumpanya, respective companies ninyo, unsay mga tips nga mahatag ninyo sa mga job seekers regardless kung unsang mga trabaho ilahang pag-applyan, pag-aadtuan. Of course naman gyud may mga instinct nga dapat kung ani gid ang mga empleyado. Yeah. Unahan natin, Sir Jeff. So, in general, first of all, well, for the event specifically, be there early, be prompt niya. Dress ka ng properly lang para at least, dili bitaw nga, there are some people nga judgmental bitaw, no? Pero, what we need to present man good is when you are presenting yourself to companies, you have to put your best foot forward, no? So, first and foremost, your resume, it has to be clear. It has to have most of your details. And then, of course, try to do your own research, no, of the potential companies na you want to apply for. Kay, of course, if you are from a certain industry, let's say kung bakery ka, di man siguro ka mo apply as a welder. No? So, do your research, piliin na daan kung kinsa may mga companies potentially ganahan mo try to apply. And of course, if you can tailor fit your resume to those specific companies, no? And then, of course, be professional. Listen attentively to the questions of the interviewers because this is your make or break naman good. So the way you answer, the way you present yourself professionally to these interviewers is going to be more the crux of guaranteeing whether or not masud you ka sa company or dili. Sir Adrian, nakidungag? Yes, absolutely. I agree, no? Kay kanang ni Jeff, I really agree nga prepare yourself also physically, no? Patupi na, no? Kanang ayo pag adto nga magchinilas, no? Kay of course, that's a sign man good, Jim, nga you respect the company ba para i-hire po ka, no? Correct. And the best, of course, katong ingon ni Jim, padalag mga resume, no? Kung mahutdan kag resume, ayaw ihatag imong last resume na may photocopier sa taas nga company, magpa-photocopy ka para naabag yung kay daghang mahatag nga resume, no? And the best thing to always wear pag interview is a good smile. A genuine smile. Yes. No? Kay waay ganahan mo hire og kanang magmugot. Kay magmugot naman ganing nang apply unsa pa kay nagtrabaho na ni. Samot na ning mugot ani, no? So so absolutely pre-registration is really encouraged and inquire mas maayo gyud kung maka-pre-register mo para dali, no? Kay aron di na mo mag-fill up, no? Bring a ball pen, no? Kay mausad na usay malimtan sa uban, no? Dili ready magdag ball pen, no? And then as I said, bring your best smile and confidence, no? Okay. Permitting na naon nga first impression last, no? Og, is it advisable na to apply all of the employers or nabay downside ana pod kay syempre kung gi-apply nimo tanan yun nahatagan nimo nya tawagon na ka di wala dai ka Actually, isa inyong thought ana. I can probably start with repeating what ingon ni Jeff na tanawa ang lista, piliin na ang asa ka gusto mag-apply, then focus on those, no? Kay lamang kasi yung kagalingon nga kani kaya na ko ni nga trabaho or kani marag madadadara or maka-learn ra ko, no?
or interested ko mahibaw more about ani nga kind of work, no, kay train man sad gyud mo sa company, no. Most companies really train man gyud the newly hired even if nana na experience. Correct. Kay naman gyud mga different pamaagi ang mga kumpanya, no. So yeah, that should be, I do not advise na applyan ni Montanan kay unless you are really super skilled in all things, no. Ingon ni Jeff nga sa to baker ka niya man na yan, mga apply kag welder. Gawas kung kibaw gyud ka tinuod mag-welding, no. Kay gi-welding nimong Spanish bread. Di ba? So if you have that skill, why not, di ba? Kay naman gyud actually sa naakoy tao nga used to be a mason. But kibalo sad siya mohimog siopaw. So pag-apply niya nako kay didto man siya sa pag-construction sa ko ang kusina, siya sir, mga-apply ko as baker sa siopaw. Ko niya masun man ka. Siya baker man sa ko sa una. Di ba? So multi-skilled. So karon kung naigubang kusina, siya ay mason. To add also, no, nga kanang although wala may mo pugong nimo if you want to apply to as many companies as you want, no. Pero again, it sometimes man good if there are too many options, mahimo nga unsa na siya, murag there's decision fatigue, no, nga there what kay ba, sige, let's say nga you apply to 20 companies and then there are 10 who suddenly replied and then suddenly ma-confuse ka or murag di ka ganahan mawad-an aning opportunity and anin-ana, and then sometimes man good naagi na uban companies nga if you do not reply to them or you do not wala kay tarong nga response sa ilahang inquiry, sometimes they remember ba, and it might make it difficult for the future nga you might consider going to that certain company. Although that doesn't happen too often naman, pero mauna nga if you apply to too many companies at the same time, it may cause you like maglisod bitaw kag una-una nga diri pero nindot sa diri and then at the end of the day magmahay ka. Kanang mahay ba, sus, it stays in your head rent free na. Correct. Anyway, salamat kayo, Sir Adrian, Sir Jeff, no. I think we've mentioned everything, no. Kinahanglan gyud dapat buhaton, and then you have additional, Sir Adrian? I always believe luck comes to those who are prepared, no. So be a Boy Scout, no. Be prepared, laging handa, no. So I hope that kaning ato ang information na hatag kung akong giimbitar ang ato mga naminaw sa ato ang programa, Jim, nga if inyong silingan kibalo mo nga nangitag trabaho yang anak, i-share ninyo ni nga information, no, or inyuhang tan-aw nimo ang imuhang silingan padung na nimo graduate yang anak, then give this information, no. So please share this information to those who need it, no. Yes, gisugdan man to nato sa ato ang pagsugod sa program nga naay krisis ang ekonomiya karon sa Pilipinas ug ang kalibutan, but kani pag tabang ni nga di pod ka mag personal crisis kay wa kay trabaho. Correct. Or no, at the same time motabang ta sa paglambo sa ato ang ekonomiya by working, no. Kay at the same time wala man gyud maalkansi aning manatay makatunan, no. Di ta ang kontra ra gyud aning paglambo is pagkatapulan, no. So if we want to succeed, ganahan ta mo lambo, giimbitar na akong tanan nga let us work towards that goal, no. Especially inviting everybody, no, especially those who are looking for jobs or somebody looking for jobs. Trabaho Tabay this August 29, Robinson's Galleria, alas 10 sa buntag mo abri na ang mga pultahan. Kutob ra sa tag alas 6 sa gabi, no. So ayaw sad mong adtog after mall hours na, no. So please join us in this very meaningful event of Mandawi Chamber, Trabaho Tabay, no.
2026. Salamat kasi Adrian. Murag closing statement mo naman nimo, sir. Anyways, Sir Jeff. Of course, we've heard everything, no? And we've discussed everything. Your message sa atong mga listeners ug sa mga gustong mo apply mo join ani nga atong trabaho tabay. So, I think na-mention naman tanan ni Sir Adrian, no? Pero, on my side, no, is that, kaning opportunities, wala gyud mawa sa inyo to try. The problem is, there are so many people nga, wapagani ni suway, surrender na. Hadlok, ma-reject. But, remember that so many people who are successful nowadays, no, have been rejected so many times by larger opportunities, and as much as it's painful, the thing here is masakit nga wala kay makuha yung opportunity at all. It's better to try, start small, or maybe makachamba kag opportunity, then grab it and work with it. Okay, sometimes there are so many people nga nakakuha og opportunity onya kanang squander ang opportunity kay murag feeling nila they deserve more and ana ba, pero you have to start somewhere, because in this initiative namo sa Trabaho Tabay this coming August 29, this may be a starting point, or this may be the propulsion of your career. Ana gyud na siya. Alright, thank you Sir Jeff, no? Sir Adrian, salamat. Og Thank you, Jim. nindot kayo yung Thank mga statement, no? Nga bili na tong mensahe sa atong mga listeners karon. Regardless siguro na sa whether you are Gen Z or boomers, your message applies for everything, no? Everybody. Siyempre, kabalo magyutang naga-evolve ang tanan, no? And the values remains, no? Sa ato isip Cebuano, isip Pilipino. Salamat kay sa inyong time, Sir Adrian. So James, salamat sa serbisyong kapartner ng bayan, no? Aning programa nga very very powerful and meaningful at OSCO SMNI Radio, Yes. no? Daghang salamat sa always pagsuporta aning atong mga program sa Mandawi Business Chamber, and at the same time the Mandawi Chamber of Commerce and also the Mandawi Business Month. Always na suporta kay media partner man ta. Kanunay. Sa pasalamat sa Deserving Sir media partner. Cyrus, sir. Salamat kayo. Og sa automatic paminaw, salamat kay sa inyong pagpaminaw. Diri nagtapos atong programang serbisyong kapartner ng bayan. Magkadungganay ta, no, sa sunod episode na po nato ugma. Salamat kayo sa atong technical si kapartner Philips og sa kinitibuk ang management sa SMNI sa DYAR SMNI Radio Cebu. Kini higala kapartner Jim Ray Biosa og ang Dios manalangin kanatong tanan. Maugkadto ang tulumanong serbisyong kapartner ng bayan. Ubani kami ninyo sa sunod na higayon. Matag Lunes hangtod Biyernes sa susamang oras, 1:00 hangtod 2:00 hapon. Dinhi lamang sa DYAR 765 SMNA Radio Cebu.